Znači snimam novi serijal koji se zove Prelaženje GTA San Andreas. Znači sad neću da puštim ove cutscene pošto snimam na Bandicam. Kad kupim novi program, znači puštat ću cutscene i sve to. Kad instaliram ću, ne kupim. I ajde, moram da pratim ove Grove Streetere. Evo nas, stigli smo u Grove Street i znači evo nas tu. Moram da pratimo ovoga svita. Ajde ba. Gdje su vi? Majmuni! Mrš! Bešte bro od mene! Vid. Mrš! Ja sam ih zeznuo. Braćela. Vidi šta su glupi, evo. Ali su glupi. Ajde, idemo. Evo su, materije mi kod mene. Iza mene su. Beži. I evo nas. Yeah. Ok. Ne čuje se sad ovi što govore, pošto snimam na laptop, a ja mislim na laptop ne mogu da se čuju ti zvuci. Evo malo kao film, bitch. Idemo, ulazi ovamo. Idemo bre, do Grove Streeta sad. Balasi nam ne mogu ništa bre. Bukvalno. Ajde bre, makse tamo bre. You piece of shit. Nema još balasa. Ne! To. Samo da odem tamo drugi put. Ne. To. Yeah, bitch. Idemo sada da pređemo ovu misiju prvu. Dobre. Tako. Vid majmuna. Ala, vozite. Vidi majmuna što su glupi ovi ba... Ne! Brže. Krenuli su se, a ne! Ne! Mrš bre. Idite u pičku materinu. To, zeznuli su se. Yeah. Ne! Iza mene su. Mrš. Pa pucajte ih. Viš ovi boje se od ovih balasa, majke mi. To. Uspjećemo. Yeah. Uspjeli smo ovu misiju. Dobre. I da, ljudi, ako vam sviđa ovaj klip, bačite like, share i sub. Poz, ljudi!